Alright, Ebusia Safe and our journey life remember Kwaba. Ewo baby a wohwe me efri. Ene day 3 of Jato Festival. Ye shase na no ifiada no. Ye ba life ama ho de so ewa asanso na enra danso ye to aso. Ene last day day 3 of Jato Festival. Na ho train so dia. Esumai bebre ana abetri so a omu ediasa ema mu ewo train so na Jato nenya mo enra mo ba life no mo be hu ye said that Jato so oya ne nyoma efa Jato oda boko di bibia eda boko ha said ya ye di kan Jato ofi eya Senegal ton and what to Baby Ghana, Afato Baby Ghana na. Uyo Jato ne na so ekwan ewa pa eje eda no kwan so ewa pa eye no abepiem ewa my conclude that thing say we free okina Baby Ghana na to say enya asem ko to akwa so ba life no do bebre na ade beba etire so da wo hu bi da wati bi da hu bi da nyina ene obe hu bi ewa life no so that's all ba no wa share life no am of front so enye bi ahwe no I like page no edit you no baby awo bia.
Alright, ebusia mesa ma obi bia kwaba eba SuroWiase TV na o hwe sumaya ohuno e wo hwe ni sa o hwe patakali red as light blue e wo ohuno e ye kune ana hono e wo hwe ni sa ahaban a hye na no aha ti kune ana ho se o checha e wo hwe ni so me no kasa master say me feel like no so e bibia wa bia na so na bia e be battery so bia me penidi e di ama now in case say bia wo hu so ma bi da say da na fade ne ne nyomate a also watimi e hu bit master e so ba life no so me pentem e ko master so be share ama obi anya bi ahwe e do de wo nya me pa na fe ba like page no e di ama so nya subscribe so no subscribe to aya channel no e di ama so na no you get the updates bia na ebusala to hwe ni so so a atia ana ho no e wo hwe ni so a ono